Ole zanin chu Rihanna le Chris Brown chanchin kanon soidon ani hei thil thara ni tolova kumsang ni panga sang ni pariat chawbor vela ani ngei zona chanchin le kutin thak na chanchin vel kha kanon soidon ani khongain min lo ngai thak sak ve theu doniam Chris Brown le Rihanna in car anin tondan Chris Brown le Rihanna I kumsang ni lei hol vela naupang la thar ve an ni ya music industry ya anin tong ani chutila chung Chris Brown he Virginia tlangwal kumsom parukmi lek alani layania ranit til hanen khovel arun lo ngala lamthiam le zaithiam US R&B Prince anti hial ani Rihanna hi Barbados nula kumsom pasari mi ania JJ and Def Jam Recorder assign him level kha ani pon di replay le SOS nen aron lara apmel thain adang lambi khle atira chon music award show le party na anin mersiata thianang chau anni an panin music label san ve anni na in industry no pang anni awangin anin kom ngai nga hle Rihanna in kumsang ni paruk interview wa chon Chrissy kanaw ang chi ani afelutuk ati hial ani anin ngai zon tran dan kumsang ni pasariya tanga sang ni pariat kumsang ni pasari toplama khan anin thian thatna kha mangai na anin letran ta anlan chwa masak tirber na chu kumsang ni pariat Grammy Award red carpet anzo duna anin kwa fanse chuan music royal couple ti in an kawa an pani in kumsom ni po an latling lo an lar dun em bok te tu in ang Rihanna in ang honga arsilem achua Chrisan abana tho arsilem achu ve bok kanin mangai na arsi anti anzai dun masak ber na hi kumsang ni pariat umbrella remix ania stesa anzai duna anin kiss boka mi puin outdoor durani Rihanna in opra hena ka mangai masak ber ania ka ingkim ani ka thian thaber ani bok ati Chris Brown MTV interviews kumsang ni pariata heti hian an zota Rihanna ne in kare nge an anti Chris Brown chuan heti hian a changa Rihanna tel lo chuan music ka siam pai lo kanun ania ka hlimna ani kan pani in kan support to na kan hlim dun em ani ati thilthleng rap thak kumsang ni pakwa Grammy Award sang ni pakwa zan thlen ma February ni ria sang ni pakwa zan lai dar som pani vel khan annun adang lam vek police le ko document atanga alandanim Cliff Davis pre Grammy party an chim join Chris Lamborghini kara an ho duna konglaka Chrisophone mechedang message Rihanna in a muchuaka konglaka Chrisophone mechedang message Rihanna in a muchuaka chono chu Chris a manager Louis Nula ani anin hawa hasoto nganglo Rihanna in kara tanga chuasan atuma kongkhara hong chuwele Christian ku ta thakta amaya aneka amui akaka thinghal alu kar tukvera anor beta abenga na a athi ashoka areka atho achamhan chep ani asama athama min thai tu memni tin Rihanna a aw Rihanna in a phone among thei sama 911 a call police an lo thlen chuan Chris atlan cheto Rihanna maikem noi midduk muithi nuanga thalakha TMZ in antilika khovel angor nging ko thurimna zuni somni pani kumsang ni bakwa Chris Brown felony ejolta thiamlo achanga kumnga chung probation police nena in report si angai community service darkar sangkhat zariat Virginia konga phiat anga bollo achar thin domestic violence counseling kumkhat thlatin akal nge angai restraining order Rihanna neya fit somnga ai naya thailo even khatan kaldun chuan fit som dana an siambok Chris Brown ko chunga thusoi zuni somni pani kumsang ni pakwa Justin heti hiana zota Mr Brown engtin nge in puando na ti Chris Brown chuan kapu thilthleng zong kha kamo phurna ani kathil ti kha kapomzam ani lawa soifiana umlo zan kha thilthenga wang khan ken chir takzat ati just chuan engwangin nge khatiang khai ti atia Chris Brown chuan ka deadline ka pasronin kanu kut athak lai ka muchin chutiang mi chu kan ni ve ngai lawang ka ti mase zan khatle ka khuat machine kha kaloni ta ati anin thenhu thakha chunga nin belo mak Rihanna in Barbados a hosana anu le pa bula ainen kol Rihanna lam rated R album kumsang hi pakwa ati chuaka Cold Case Love Firebomb Russian Roulette ti la anatna ada a music video athimin arap thak interview Dain Sawyer hena trapchungin khatianga thlennu apo kalam hangai ma se kanun naka ngai tu anga yati te tu dar
anaka pistol le ma chutira chakna le inven na entirna ani Chris Brown lam a career at cheveka radio in hla and play do lova sponsor ten an ban Gravity album kumsang ni pakwa atlaniam em bok Larry King live September ni kumsang ni pakwa interview wa Larry King zona Chris engtin nge in ngei tu Rihanna chunga thil thleng kha engtin nge I mu atia Chris Brown chon thil thlenga wang khan kalungai lutuk ka hmangai te ti nat ka tum ngai lo Rihanna hi ka hmangai ania ka ti pal tak zet enge soitur ka shelo ka ti pal ani top ati Larry King chon heti hian azo bellia engwanga kut thak nge ini khati lai khan ngei tu Chris chon thinrim na hun rei lo te ani ka ngei tu lo ka thinrimin min thunun vek sudle theise ka tingot mai Larry King chon in chi tak takem inun engtin nge ahong Chrisan ramsa ang mai ni in ka in sia mani in tha hial ka du thin cho ka I theilawa ka mu theilo mani ka in huwa ka engkim ka hlo ka career zana ka hmangai mai chia angonga mai chakut thak nu mel ang deuh a chutira mi in Rihanna ani anti anin biak le tran dan kumthum hnuwa anin bethale tran achan chu Christian ngai damadil nguna text call lekha in adil counseling a kal that awangin adanglam to suai in the morning interview kumsang hi sompania suai zona Rihanna nen inin bele to engtin nge ngai damidil ni tin lekha kathona kadanglam ti kati lanangai soiringot nilovin therapy kakala thinrimin sumdan kazir mithazo kani masak angai ati Rihanna apuitling ka ngai damlo chuan keima kana rengdo na ti an pani in music an ngai na dun music a tho dun le na February kumsang ni song pani Rihanna birthday cake remix a Chris atel tira February kumsang ni song pani athau Chris turn up the music remix a Rihanna atel tir ve bok fans ten thin ur hlea engtin nge ingai dam thei ti in Rihanna an hau Rihanna chana music ani kanun hluya wangin kamhalam ka ti cheer tir don lo ati anin ngei zon lena October sang ni som pani atanga me sang ni som patum October sang ni som pani a anin complete anti chiang Rihanna in Instagram ma anin foplaya post Oprah next chapter interview kumsang ni som pani a Rihanna in hetiang hian a soi khatiang thil khen huwa po kalam hangai reng achan chu kan pani in ma kanin mangai masak ber te kan nia pathian in ngei dam min zirtir Crispo anin thak to a counseling kha thatak zet tuna chuan thian angin kanin be thei to karing le ngam ma se voi khat po ati le chuan a top ani Nobody's Business music video kumsang ni som pathuma an pani in anin nga zong le ti lantirna nan siama anin kisa anin ku'a Nobody's Business ti ansa ma se thlasari chi atei me kumsang ni som pathuma anin chen lea achan chu rin omlo na buk ani Christian Karuchi chen nen an lo lain bereng ti Rihanna in a hrechuak rin na abo Rihanna in kamu theilawa karingam to lo ati Christian undan zule drugs alatia athin chelutuk public pressure mi zongzong in chuasan ro anti renga aril ru aha Rihanna tweet to bera chuan nangma inin mulet le theinan I mangai ber pokal sana tul thin ati The Breakfast Club interview kumsang ni som pathuma anin chen nuwa Charlemagne zona Rihanna nen inin chen le ta inge thleng Chris ka at awangin ka hlo le ta mani masial kani chance boy ni min pe ya ka ti chia amamo mi pa ni turin kalain pe lo ani ati anin chen nu kumsang ni som pathuma tanga voin kumsang ni som ni paru khlengin Rihanna chu kumsang ni som panga kham Leonardo DiCaprio Travis Scott nen anin ngai zong zewa kumsang ni som pasare tanga sang ni som nia Hassan Jamil Saudi billionaire nen anin ngai zong le bok kumsang ni som ni atangin tun thlengin Asa Broki nen anin ngai zonga fa pani RZA le Riot an nei Fenty Beauty le Savage X Fenty nen billionaire ania a hosakna hi 1.4 billion ani to kumsang ni som ni pathum Super Bowl a rai chungin aron performa khovel abara khei hle Krisung chang hetiang hian a soya kanun thak danglam tu ania huai sen namin zirtira ma se kalet le to lofang kangai dama ma se ka thei ngil lawate Chris Brown kumsang ni som pathuma tanga sang ni som panga a Karuchi chen nen anin ngai zonga ma se anin chen le fa pathum royalty eiko lovely no sang pathum laka changin aneya music lama album som chuanga release a tour ala sold out reng Under the Influence le No Guidance a hit pui
documentary Chris Brown Welcome to My Life sang hi som pasari al khan interview wa zona kha jan kha ingai to let fawem enge in chirber ati Christian ti hian achang min ena kut min thak ngai lowang te in min tiam kha ati chu min ti boy reng tu ani ka engkim ka hlawa ka career za na ka mangai mai chia ni tin ka thawa chunen chuan kanung thin ati kum sang hi somni pani Instagram live a fans ten ti hian an zot lia Rihanna kha ilam mangayem in chirem anti ka mangai renganga ka mangai masak ber ani ka ti chia kanuna kain chirna lian ber ani Marcia lim theinan ka thla anga yani tuna afa tenen ka muwa kalompui aphu ani kanau panglutuka ka adlutuk wang ani ati counseling report leak kumsang hi som therapy zona thalake mu khaning tin ngei amai thalaka mu khan kaluak kammangai chunga khatiang ka ti kha ka oi theilo ka poson ang chia kania chu mishing ni hlaurenga ka tlan bona ani te tu anunga Rihanna mel ala chutti reng mangai na a kut thak na atel turani lo Rihanna in love does not hurt if it hurt it's not love ate voi khat kut I thak to chuan a thlengnon le zel te ngaidam theila theingil kher so Rihanna in angai dama Marcia film khur forgive but don't forget the anun pui Now pan lai mangai na thuk thai kum som pareta tanga som ni bor mangai na kha antan chuana tak ania Marcia puitlin nuwa anin rem lo thei public pressure ho tak anin kar khovelin abi du krenga a private thailo chu chuan ati chejual mani in mangai masak angai Rihanna nangma in mangai lo chuan midang in mangai dik thailo chuasan ngam na hi chakna ani ati atop nan anin mangai na hi nau pong lar pani mangai na tak tak nei Marcia tu thluk na diklo awanga chevekta ani atira chon fairy tale ang ania alaya horror story ania atopa healing story anita vo in thlengin an hla umbrella nobody's business birthday cake kan ngai tha kian anin mangai na annat na anin chena kan se thei Rihanna thu top Chris ka hun kal to ami ka zirlai lian ber min petu tuna chuan ka hima chu poimo berati The Crusoe interview kum sang hi somni pali interview zona khei Chris an henan zona ani kum som pangaliam nuwa Rihanna chungchang ingei dan kum som pakua ka nila ya ka ti sual kha ka thi thlengin ka in chirang ma se ka fa te tan mi thajok ni ka tum zel Rihanna in mangai na zia min zir tira mangai na ni lopo min zir tir alim theinan ka tong trai puya khovel hi aphu ani ati ka oilo sobe